Twongeye kwishima kubana namwe hano kuri Cukumbura Ukuri TV nkuko bisanzwe ku makuru tubagezaho hano 5 kuri 5 aha ku butaka bwa Kongo hagati ya M23 ndetse M23 ni inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kongo zishaka gukuraho Gisegeti akaba zihanganye rero n'ingabo z'igihugu za FARDC ndetse n'abarundi baje kugarura amahoro biyemeje gusubiza kunga ibice byose kandi ku kiguzi cyose kugira ngo amahoro aboneke ku butaka bwa Kongo. Muri kumwe na Pasiteri Habimana Joel muramumenyereye papa bitangaza ku makuru abagezaho. Ahangaha rero ni kuri Cukumbura Ukuri wahageze. Icyo wakora ni kimwe, wakanda ugakumwe ugakanda like. Twihuse rero muri aya makuru breaking news. Murabizi ko ibintu bikomeye cyane. Masisi Centre tayari Wazalendo iri kujya kubikuta, M23 kubikuta. Masisi Centre rwahiye. Masisi Centre bayigezemo. Wambaza ngo banyuze he? Hari umuntu wambwiye ngo baranyura hehe noneho. Igisirikare ntimugire ngo ni ikintu bantu. Igisirikare si ikintu ushobora kubona ko bari bose ari abawe M23 kumbi na aba FARDC. Ubure ku murongo w'urugamba Masisi Centre byakomeye. Ama video mfite wa FARDC irimo indani na Wazalendo ni manini cyane. Dejo Masisi Centre yamaze kugerwamo. Noneho rero Masisi Centre nimba kurwaniramo mutubwire ukuntu byifashe. M23 itangiye kurwana intambara ikomeye, nimufata ibice byose byafashwe bakaba binjiye Masisi Centre akakanya. Ubu rero ni breaking news, ibintu birakomeye. Narababwiye ngo ngende umuhanuzi, cyo ni icyambere, ndi profete murabizi. Nubihakana nushaka gupfobya cyangwa utumva ko nababwira icyo ubuhanuzi buvuga. Ariko M23 narababwiye M23 insinzi nayibonye, narayibahaye insinzi. Nabahaye insinzi, kwinsinzi ari ukwigira rumangabo amahoro akaboneka. Ariko urabona ko bazavuga ndi umugome, ndi umugizi wa nabi, ariko ntacyo ntakoze nerekana insinzi. Magingo yanga rero ku butaka bwa Kongo bihinduye isura. Ubu noneho Masisi Centre ubu niho urugamba ruri ndani. Abazi Masisi Centre batubwire amasasa hari, batubwire amarampingi hari, batubwire za kushe zihari. M23 yabiza yicira nayimira. Abantu nkababwira amakuru nkababwira ati aya makuru ari nk'amakuru abiri, mujye mubyumva. Ngiye mbaha amakuru abiri, mbaha amakuru y'ibikubera ku isi, nkabaha amakuru y'ibyo mu ijuru bimbwira kw'iyi ntambara, nkagerageza kubibahereza. Ariko ugasanga nabwo ati M23 nta nsinzi. M23 ntabwo ifite ubutegetsi ku butaka bwa Kongo hariya, ntabwo ifite kuyobora ibice. Nabivuze kuva kera, ariko ni nta kibazo. Hari abantu nta umuntu we wamuhonda ukamubwira ashobora kumva ko yamaze kubona planning, ariko planning z'Imana sizo z'abantu. Ubu rero Masisi Centre umurubatse rubaya, umurubatse mu gitondo nabibabwiye abantu washaka ko byavuga nibyo. None se ushaka kuvuga icyo ushaka gupinga wowe, kushaka gupinga, ushaka wumva ibi, ushaka wumva ko umupaka w'u Burundi ngo bawufashe. Ushaka wumva ko numva ngo ushaka wumva ko Gipupu yafashwe, uri kumva? Ushaka wumva ko nani bafashe nani Kanguri? Nibyo ushaka gusa, nta bindi ushaka. Hari n'ibindi bihari. Ibibazo byumva. Rero we nimushaka kumva ko binenge yose yabaye yose, ibice byose za Fiza Baraka, komeza ubyumve. Eko hari n'abandi nabo bari gucukumbura ibyabo. Kandi nabo bari ku murongo w'urugamba. Wumvishije? Rero nta mpamvu yo kuzana kuva ko wowe ndi kuvuga ibitari byo, ntavuze ko Gipupu yafashwe. Nk'ubu mukanya wumvishe ko Gipupu ngo yafashwe. Nta Gipupu yafashwe. Aho namba uvuga ngo wowe buriyo icyo bita propaganda cyangwa ngo usize ukuntu babyita. Wazalendo ntiyumva igiswahili, Wazalendo muri bamwe abakongomani birumbashi ntibazi ikinyarwanda, ntibacyumva. Kuya kuvuga ngo muri kubabwira ngo bagira ubwoba, ntabyo bazi. Cyo kuba abantu bazi ikinyarwanda n'abarundi. Umundi rero kumbwira ko ari gupfa nibwo bugome bwe rero. Mujye mubaza abarundi we. Umundi kumbwira ko yapfuye, aho niho umugiriye neza. Kubwira umundi ko akiriho ugarirahara.
kubwira umundi ko yapfuye ahita avuga ati aha redi tabarira aha ngaha rero kuba bica abantu 8 hariya baba gisirikare kandi ari abahanga noneho badusanga mu Burundi batwica b'ibihumbi aho rero umundi arasa bwana uko tutakunze kugira ngo duhurize hamwe buriya u Rwanda n'u Burundi bashyizeho igisirikare igihuriye hamwe gitabara isaha ku isaha bakabikora nk'igisirikare cy'u Burundi n'cy'u Rwanda bakajya kwataka igihugu cya Afrika cyose mu masaha 28 bakizana abagabo n'abarwanyi barizirika abagabo bararwana rero niyo mpamvu uzasanga kenshi M23 nabyita ngo urebye isano y'abarundi kuko M23 ifite amoko n'abarundi bafite iki amoko urebye isano rero n'imirwano ubundi umuntu utesheje M23 ni umurundi tubishyire ku ruhande umurundi ni utesheje M23 niyo bahagarara ku murongo w'urugamba amaso ku maso bagakubitana none ikintu kiza gutsinda M23 nuko mu ruhavu rwiwe hari FARDC ujye mubaza mu byumve ikiza gutsinda M23 nuko hari umuwazarendo nuko hari umucanshu ikintu mu cyumve ni bibiri naho umurundi ku murundi mwese mwamarana muri izirika muri abacuyi nuvuga ngo umurundi ashize mashini gani hari M23 gashira mashini gani hari abagabo ishyamba rirashya inyoni zigapfa ibisiga bigapfa ntabwo batsinsura none rero bari kurebana ku maso M23 bishize amaso ku murundi ayo gasanga none rero inyuma yaho hari umuwazarendo pembeni hari FARDC urumva ko iri gukubitwa impande zose urumva kugira ngo itsinde rero M23 ntacyo mbijeje ariko iyo umurundi ataza kuza kubamo kambabwiza ukuri nge ndi hano FARDC biri kumwereka M23 ibiri kumwereka Kinshasa namwe muzarebe uburundi bwinjiye biri official butangaje ko bwinjiye mu rugamba muzabirebe ibintu byarahindutse biri official tombe zarahagaze gufata ibice byarahagaze abarwanyi ba M23 iyo bakigira amahirwe bagatereta umurundi ntinjire muri iyi ntambara uyu munsi M23 ibigeze kure ariko M23 umwanzi ifite wibihe byose si n'umwanzi none se aba umwanzi gute ko ariko amategeko avuga muri Somalia hari ibihugu byagiye ngorora amahoro muri Sudani hepfo hari ibihugu ibi ni ibintu bimenyerewe uburundi bwaje kugarura amahoro pointre aha rero M23 yagize umujinya kubona bayitambikihwa ry'umuturanyi bisobanura ngo n'ikindi gisigetara bateranya arababwira ati wowe murundi ugeze hano rero ni wibeshe ugatsindwa M23 irazi wabo reka rero muhundane rero mwicane magingo ya rero abarundi ku murongo w'urugamba muri Masisi Goma mwicura burindi Goma ubwoba kuko bari kubona bakabona abasirikare baracomotse nk'ibihumyo inzira bacunze siyo basanga barimo M23 FARDC abakongomani binjije FARDC mu bice byose rero Masisi bari bicaje babona iracomotse centre ngubu n'umuriro ubu ni vuta ni kuvute mpamvu kirero abakongomani ntabwo bafitiye icyizere mama 23 ubyumve neza abakongomani ntabwo bakunze M23 abakunze M23 nabo bakeya n'abanyamasisi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo 50% abandi 50% bari inyuma ya FARDC
abanyamurenge 50% bari nyuma ya twirwaneho, indi 50% iri muri leta. Ibyo nyezo bikurikire neza, urasanga niho bita Akagara karimo abajenerali, Akagara karimo abakoloneli, Akagara karimo nyine ingabo z'igihugu. Aha rero twirwaneho nayo niyo mpamvu ruzi power cyangwa ubushobozi. Abantu bakavuga ko ibi bihano biri kwakira M23 n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bandikira imiryango mpuzamahanga, bakavuga ati kwe tuvuka Masisi, tuvuka Rucuro, tuvuka hehe, tuvuka Minova, tuvuka hangaha, twebwe kwasanze intambara nta kintu imaze. Aba rero ba Kongoro, abangaba ba Kingungwe, abangaba ba Manyota, abangaba nta kindi bashinzwe n'ukwerekana ubwambure bwa M23 twirwaneho. Bavuga ati aba bantu nta kintu barwana. None ntabwo umuzungu yakumva biri kuvugwa n'umwana w'iwanyu ngo aha agaciro ya ntambara. Bakunzi bacu rero nimugeza aho bwa mbere hari ahantu hari igikumwe kandara iki dukomeze tubane. Rero aha kuri Cukumbu kuri TV M23 kugira noneho avantage ibihano byatangajwe, amateleviziyo akabivuga, byatumye abaturage bavuga ati ya guverinoma ntikiriho. Icyizere kandi gutsinda k'umusirikare nuko afite umuturage. Iyo ufite umuturage uratsinda 100%. M23 rero abaturage benshi basa nkaho bari kwirebera gutya. Amakuru akavuga ko rero ari M23 isa nkaho kuri patrouille igashiduka iguye mutego wa FARDC, iguye mutego wa Wazalendo. None rero amagingo yangaya umva ibice byose mu giture n'abahaye amakuru, ababashe kuyakurikirana n'abayasherinze good Imana bahumugisha. Nabye kuko amakuru ari operation Masisi centre, none uyu munsi bagezeyo. Ubu ngubu rero isasu ye kuvuza iki ubuhuha muri Masisi centre. M23 gutsinda kwayo nabyita ngo biri nka 20%, kuko ahantu hose M23 iri kugera iri gusanga FARDC yaramaze kwica abaturage mu mutwe. Kavuga ati n'abanyarwanda ntibakira abanyekongo bavuga urimo ikinyarwanda. Iyi Wazalendo kavuga ati kwe kwamusanze ari abanyarwanda, nuvuga ngo bagenda babangisha abaturage mu buryo bw'uko no kugera mu birindiro bashaka kugira ngo bafate ahantu. Usanga ahubwo bagiye guhisha imbunda mu baturage za FARDC, n'umwe abasirikare bakaza n'amaguru bakazaziterura bagatangira intambara ku murongo w'urugamba. Ubu rero M23 ikindi yari kubanza gukora mu myaka nk'ibiri ishize, yagomba kubanza gukonveka abaturage, ariko abaturage ntago bakonvenswe. Ahangaha kuri risasi na kifu na mayiti, umuriro watse moto. FARDC ivuze iki? Iravuze ngo dufite drone nimusekagure. M23 FARDC ifite amarira ivuga ngo M23 iri gukoresha drone cyane. None magingo yangaya FARDC yazihagurukiza imeze zose zavuye mu bubiko, soko yahagurutse mu bubiko. Baba bundi kwavugaga rero, baba bundi kwaturi kuvuga, ubu rero bahagurukije amadrone yose. Bimwe navuze ko abarundi nabo bagira ubushinya n'uburakari, uko umunsi ugira umujinya w'abarundi wamaze gupanuka. Iyi ntambara rero twese twegereyo, twese tujye ku ruhande. Hagiye gupfa umuntu, hagomba gupfa umuntu, hagomba gupfa umuntu. Ntabwo hagipfuye injangwe, ntabwo hagipfuye imbeba, ntabwo hagipfuye impene, ntabwo hagipfuye inka. Hagiye gupfa umuntu. Umuntu hagiye gupfa icyo bita umuntu. Kwaherini hamutamura tena duniani. Aha rero ni cucumana. Bakunzi bacu Cukumbu kuri TV, intambara ihinduye isura. Kuko impamvu ihinduye isura, ama operation yose imirwanire biragenda yihindaguranya. M23 bayigwaho
kugwa mu birindiro bya M23 yizi nayo ni vubi ni isasu, ariko irarwana n'abantu bayiturutse chini y'uru pembeni kote. Aha rero niho gusanga iyi mirwano itangiye kuba akasa mutwe. Geranga kandara sharing ikiganiro ubwira abantu ngo Masisi birarangiye. M23 niho hantu rifite akabaraga, M23 niho hantu rifite ijambo, M23 yarize ko nta muntu uzahakanagira, M23 yarize kuko ari ubwami, M23 yarize ko birari ari isahani ya isosi ku meza, yarize ko iri ari ingube, yarize ko ari kayabo, yarize ko iri ari umukeke. Hari ahantu hari ikintu kitwa amafamu, hari ahantu hari ikintu bita inka, hari ahantu hari ikintu bita ubuzima, hari ahantu hari ikintu bita inka, hari imirima. None bari babonye bavanyemo Wazareno, bavanyemo FARDC, bahagara bakavuga ati aha ni sawa, ngubu twatangiye gutangira ama operation yo kuba tugiye kuba igihugu. Ariko magingo anga muri Goma, amakuru avuga ko Goma nayo yamaze gucengerwa, amakuru avuga kuko Goma nayo yasatiriwe kubira bice nababwiye, Gongo haya muri Nyiragongo ndetse na pariki ya Virunga. Bintu byakomeye M23 rero impamvu bikomeranye, M23 bisa nkaho iri kurwana n'isi. M23 iri kurwana n'isi, M23 iyihe si UN iri kurwana Leta Zunze za Amerika ku binombe byayo, irimo irarwana n'Uburusiya, irimo irarwana n'Ubushinwa, irimo irarwana na Canada, irimo irarwana n'Ubuholandi. M23 iri mu ntambara komba ikona buhanga ry'aba Israel riri kurwanya M23. Magingo angaya M23 iri mu mazi abira. M23 ifite no kwihagararaho, kandi umugabo utihagazeho ntarongora ingumi. M23 igomba gukonvenka ko yamaze kubloka, ariko mukanya imiripuko ya risasi na kifo na maiti. Magingo anga iri muki, iri muri Masisi. Abazi Masisi defense zihari, narabweti bamaze kumena barashibirindiro. M23 yagambaniwe, nebabwiye umujenerali wagambana, umukoloneli wagambana, wamaze kwinjiza FARDC Masisi yose bakayizenguruka. Aha rero kuri Cukumburu kuri TV sabwe ndo hasanga amakuru ya update uko bibese ku murongo w'urugamba. Masisi rebere, Masisi tombe, Masisi wowe utari kureba imirwano iri kuhabera, ujye ubwete mu ngutu video murebe ukuntu kubikuta FARDC hajyana, murebe kubikuta Feridebe iri kwasa bihishahisha, murebe ku myobo, murebe hasi ku butaka, murebe Wazareno, murebe abazungu, murebe drone. Bintu biri kuba hehe hariya muri Masisi centre. Masisi centre kubigezwemo rero Goma deja bavuga ko naho mu kanya mushaka kumva ibitwitse ndani rwagati bishobora guturika muri Goma nayo iri muri danger. Goma yinjiriwe, Goma yagezwemo, Goma nayo iri mu kaga. Masisi centre biri kwinihagura naho, ingengero za Masisi zose bwa busantere bwose buri kujagata nk'abasirikare ba FARDC n'abarundi. Iyi ntambara imaze kuba nayita ikomeye cyane kuri ubutaka. M23 bayizi nababwiye ko nayo irashinga umutsi ku ryinyo, ariko yarwana n'abasirikare b'amoko atatu niko nabyita.
Wazalendo, FNDB, FARDC n'abacanshu. Ubu rero ugasanga ko M23 ikimuka iri gushyira imbunda hano gashyira ntugasanga hamwe hacitse intege ariko ahandi yakubise bakaba barinji. Bakuzi bacu, amakuru yo muri Minembwe ntabwo Gipupu yafashwe, ntabwo Gipupu yafashwe. Amakuru angeraho bavuyeyo kaza nkababwira, kandi ujye umbabarira 5 kwa 5 Masisi yabaye icura burindi. M23 yakubiswe nayo ubwaye ntizi imbaraga ziri kuyikubita. Nayo wayibaza ngo niki kiri gukubita M23, yakubwiye ati sinzi imbaraga ziri kunkubita hano muri Masisi yacu. Rero ugeze aho bwa mbere nta kindi wakora, ni like, subscribe, bye bye.